Gdje ste, ekipo? Prošle nedjelje obilazili smo zelena prostranstva Republike Irske. Bili smo do Guinnessa, posjetili Tullamore, skoknuli do Cliffs of Moher, obišli Cork. Sad vidimo kako je na sjeveru Irske u dijelu koja je još uvijek pod zaštitom britanske krune. Sa dublinske stanice Connolly kreće voz za Belfast. Putovanje traje oko 2 ure, a umjesto da kunjam, odlučio sam da posmatram nepregledne pašnjake na kojima planduju hiljade ovaca i goveda. Od Iraca bi itekako mogli da naučimo kako se primjenjuje zelena agenda i čuva domaća privreda. U Belfastu sam se smjestio u blizini univerziteta u kraju koji je poprilično živ. No, nije sam se zadržavao, već sam se odmah uputio u zapadni dio grada. Prve uspomene vezane za ovaj grad vraćaju me u djetinjstvo. Na vijestima su tada bili česti izvještaji o krvavim sukobima u Belfastu. Zbog toga mi je bilo želja da posjetim čuveni zid mira. Na karti to je samo duga linija, nekoliko kilometara betona i metala između protestantskog Shankill Roada i katoličkog Falls Roada. U stvarnosti to je nešto mnogo više, zid koji i dan danas dijeli grad. Krajem 60. godina prošlog vijeka, u doba kad je sjever Irske ključao od sukoba. Sa jedne strane protestanti lojalisti, vjerni britanskoj kruni, a sa druge katolici republikanci, koji i tada, kao i dan danas, sanjaju ujedinjenju sa Republikom Irskom. Sunarodnici, a ljuti neprijatelji. Trebalo je da zid bude privremeno rješenje i zaštita od nasilja. Danas, 5 decenija kasnije, Peace Wall još uvijek stoji. I ne samo da stoji, već raste. Dodavani su novi dijelovi, više ograde, sigurnosna vrata koja se svake večeri zaključavaju. Belfast je grad u kome je noću prelazak iz jednog u drugi dio gotovo nemoguć zbog brojnih barijera. Prolazio sam zonom razdvajanja usred bijela dana. Svo vrijeme osjeća sam strašnu nelagodu. Zisto je mučno biti žitelj ovog dijela grada kada te od komšija dijeli 9 metara betona, čelika i bodljikave žice. Hodam u zid čiji svaki metar ima svoju priču. Murali su šareni, puni simbola, zastava i portreta. I jedino ovaj šareniš grafita razbija sivilu i jezivu scenografiju ovog kraja. Na trenutke atmosfera je gotovo tiha, kao da sam zid udiše i izdiše. S druge strane čuje se dječji smijeh, neko igra fudbal u dvorištu, neko pere auto, neko buši, nešto radi. Život ide dalje kao da se ništa nije dogodilo, ali svi zapravo znaju da jeste i nadaju se da se više nikad neće ponoviti. Jer sa obje strane zida tokom 5 decenija stradalo je više od 3.500 ljudi. U sjenci zida nalazi se Clonard Martis Memorial Garden, lokalitet koji ima ogromnu simboličku snagu. To je mjesto tišine, sjećanja i ponosa. Vrt je posvećen mučenicima iz Clonarda, ljudima iz naselja koji su izgubili život tokom perioda zvanog nevolje. Na zidovima su uklesani imena članova Ire i civila koji su poginuli, uz brojne murali i irske zastave koji počećuju na decenije borbe za nezavisnost i jednakost. Bobby Sands mural je najpoznatiji mural u cijelom Belfastu. To je jedan od najsnažnijih simbola irske borbe za slobodu. Nalazi se na Falls Roadu u srcu zapadnog Belfasta na fasadi zgrade partije Sinn Féin. Bobby Sands je bio član Ire i politički zatvorenik koji je nakon 66 dana gladovanja umro. Njegova smrt postala je simbol otpora, a mural koji ga prikazuje svojevrsno sveto mjesto za republikance. Za ljudi iz ovog kraja to nije samo umjetnost, već podsjetnik na vrijeme kada su ideali vrijeđali života. U blizini se nalazi i muzej Irske republikanske armije u kojem je snimanje zabranjeno, ali sam krijući uspio da napravim par kadrova. 3 dana u Belfastu bilo su potpuno dovoljno da me ova zemlja opčini. Šetajući kroz Belfast uz rijeku Lagan, bio sam potpuno lagan i došao do zaključka da ću se još jednom barem vratiti da posjetim ovaj predivan grad i predivnu zemlju. U samom srcu Belfasta ponosno stoji veličanstvena gradska vijećnica. Njena kupola od zelenkastog bakra dominira gradom. U parku ispred zgrade okupljuju se lokalci, studenti i turisti i uživaju na zubatom suncu. U blizini se nalazi Titanic Memorial i brojne statue znamenitih Irkinja i Iraca. Samo nekoliko minuta hoda dalje, uz obalu rijeke Lagan, uzdiže se Albert Memorial Clock. Vremešna sat kula koja ponosno prkosi vremenu. Podignuta u 19. vijeku u čast princa Alberta, a danas je jedan od simbola grada.
Zbog mekog tla na kojem je sagrađena, ova kula je malo pobjegla u stranu, a upravo ta nesavršenost daje joj dodatan šarm. Na obali rijeke nalaze se brojne zgrade raznih oblika, ali i neobična statua ribe. Big Fish jedna je od najpopularnijih atrakcija Belfasta. Tijelo 10 metara dugačke ribe prekriveno je keramičkim pločicama na kojima su ispisane kratke istorijske reference na različite događaje. Dok pada mrak, rijeka Lagan pokazuje svoje najljepše lice. Najpoznatiji među mostovima je Lagan Weir Bridge, moderan i elegantan pješački most koji se noću pretvara u pravi svjetlosni spektakl. Sa njega se pruža savršen pogled na Titanic kvart i centar grada. O ostalim znamenitostima Belfasta i Sjeverne Irske pričat ću vam nešto više naredne nedjelje. Ako vam se ovaj video dopao, kliknite like, share i subscribe i pratite Travelekine avanture na Mini TV-u. Pratite nas u društvenim mrežama i YouTube kanalu. Naredne nedjelje sa Travelekom u nove avanture širom kugle zemaljske.